Nok terang Puratimung LP School mesana hem ke hangdun aning kandu piklo bonta longdun dela. Hawal ke harang kang men to monchar ting ke banga jok pinnang an hemret kana hawdu. Bukasan LAC angkang prek jama di malong kacing turasai ke denga dim ke langda. Aprangsi kadoka vekat news ke langara dona panta me karton na paziriklo. Tante pinya birtang ton pen arjwik thau. Hamren pen kilometer phobak doji ke hello Hamren constituency ka parlo nok terang Puratimung LP school aphan mesen ahem nang chipura haladak arong araratum aning kan do piklo. Karbi Anglong Autonomous Council aphan katuhangdun. Bonta non panta longdun delang pasi haladak arat pen pachini. Nok terang Puratimung LP School ke damtang parokre sirkebra prokebra trok aning kan pensi pangcheng pamlo. Bangso I School pensi nok terang hawar arat aphan ke tok langanat amek ingkupon. Kacali also marke anikan langta do. Non suri hinira ingkora ke thamaning kanta kaduka wepen bangnar kep anbabdo. Bonta isi ningduk meme alama bangke I School ahem arta do piklo posi non ke ahem hinu etno. Ahem arpong hei huita anu jok pen kachio inghang etno. An parata aklong a semen an pur etsi longlea dok jangplum an pinto. Hawarada ratum ke damtang Karbi Anglong Autonomous Council along Congress Kachari isekta hangdun verlo. Lapen BJP Kachari tuaputa hangdun verlo. Sita me bangso school aphang RDP pusi chinido. Lasinon Kachari bom akit he kidinga tuum bangso school along akinang sarason anke apora tengpen nang paliason te mesen pusi headmaster jeng inghi pen ajok kachoning ria lam the pherang ke tumangno lam the chipak langmo. Ili tundak school ke Puratimung bude mas kita nok terang kita officially record le Puratimung bude dolang dia tu merong sor benda perang benda cuning ridun bom nili benda cuning ridun bom lo school hem dekat hala ya sia period hut hasu ningkan koi ta soselo la so hut kim chot pen anta kim kelang ke la hai semena bosu ta sia temperature la hai bostu do kok la pen ke la garanti do kok masih ajir tadi ngolo la hala ke kim huta pa anas meu edet masih ing hang lir lo ama sabak cikli wanga ta ni tum la so asap kapiri do kok ti la si la so school hem bangen ang pipono sonte ni itu acuning ridu na patai lo la penang tum ta mata theglong lo school am ta hino lir lo tum along lo mane la yem tum ke wang patai tin yem tum mata dak thekang long lo dak meeting kai tanang du ta lang tum mata chi la so hem thek kang long lo sita di tum pinian nian ta la so hem long le lang la si ni tum han la so hem em sar tuliram dr tuliram sar tum han ta chuning ridu ke la han no ma prabjin ta school hem nang piason te po ni tum ke Hawar ke hat police station angkang vosik ni phai truck ar ni gang sang por phai plia por malong men to monchar ting ke banga chok hemrit la pen theng pi theng prang pin na an kana hok na birta pherang ke pen birta na pali non malom ar ni ke so pen ka phang okelit par pe ka pora hot hawar ke hat angkang men to monchar ting la pen arwe ke jang pena jok hemrit la pen theng pi theng prang pin na an kana hok to monchar ting lapen arwe ke jangpen meteka LP School kunduli ronghang arong sang timili bohi ingnya rong lapen meteka beltola arong pen cenglok pinna ana di malong kan hok duna birta rebdunno mone kono por lain ne tuni baji plia por si ke wang iga tumon ke mane sining teng ting te ja kuar ni song ang pen masih ke wang mamen le wang masih yang thik lur masih ke ni li hema bang ke ahem ta tibunai ta thek thele lo ki duk kana masih ke ahem ta ko soni tumonang pon pier lo ke he mar lu do bosu ana sop jam er lo sok kata kan ahok sok ta sap so bosai sini do tanang jam pi er lo ke an ka chutuna thai ta bele lo to bien te hong si an ta ka chutun lo ke chama long si ke ki sang thai ta ni li tum te sar pi sa bra ta hong si to ke sang kur lo
Lili mun pi jama tala nili tum ke sangat din si to ita peg der lo. Sangat hai abi. Kenon sarkar tum mane non tong sekot penang rap poson te nili ni sami ji ko jar lo ni bangke. dak lokal MSC dake Ujit Kumar de no mate alang ni phan bachini gloma Pacini ela. sini gang de Modi Gov Ningkang Sirkep ke Chok Katalon Ponalong Bukajan LAC Angkang MAC constituency Trok Along Kopipiasai Kedeng Pondoma Lasto Pothak Vikas Tirthopo ATP and Ponsi Mahajana Sampark Abhiyan Bukajan LAC constituency Angkang Along Ta Breakjam BJP Government Kedeng Ponasai Doan Kelangdam Ada por phai sir ke bapor Caribbean Long Autonomous Council EM Suljorong Parpen Japon Linsi HDP Sericulture Sahem HDP Long Pen Borzan MAC constituency Long ke Klempon HDP Market Seat Hanjang Langso 100 bedded hospital Stan Caribbean Long College Hanjang Langso along Science Building Bukasan ITI Kuligao Mini Stadium Jor Togbi Khatkhati Bukajan MAC constituency along ke Bukajan along Skill Development Training Center building Duarbaguri MAC constituency angkang along ta Government Modern College building Daithor Nilip MAC constituency angkang along ta Degrumalang Roy Koilamati along RCC Adolong Deopani MAC constituency along ta Donsuri Alang Roy along RCC Adolong Lapen Staropothar MAC constituency angkang along Model Residential School Balipothar Lapen Akaprek BJP Government Kedeng Pon Asai An Kelangda Masai Deng Pon Laso Kelangda Masai along MLA Dr. Numal Momin Caribbean Long Autonomous Council EM Suljorong Par MAC Madhuljo Dekyar Pukon MAC Sangpi Kadom Terangpi Caribbean Long Autonomous Council EM Mukut Mahanta East Caribbean Long District BJP Chunbang Keshap Timung BJP East Caribbean Long Klembang Robi Rongpi East Caribbean Long District Sahem Chunbang Lapen Board Chairman Water Resource Amit Kemprai Anparata Mondol Committee Meipu Chunbang Atum Chetongtu Mahamaya constituency APHLC Astonga Hinpen Patra Pipongsi Matikola polling station angkang along polling RV Lapen RA Chingrum Petpen Kangdang Amerika Paman Puna Birta Perangke Razib Bepen Birta Nangpali Kangdang Amayalong Mongol Singh Teron Pen Kachari Pon Amayalong Biren Terang Pensi Alhika Pachini Apor Enlong Labangso Kangdang Amayalong APHLC Central Committee Kong Chunbang Sarkiri Rong Parpen Mayalong Kaning Jepon ke re-election Dovek Poposi Rata Phantan Pachinipong Mayalong Hauragat LA Chunbang Robi Singh Ronghang Dhoni Teron Khor Singh Timung Lapen Protima Teron Pi Anparata Polling Hinyara Ratom Chetong Dunsi Ingsam Jin Pen Kangdang Amay Pachunpong APHLC Kangdang Amay Pedolong da Radon pen Chingrum si itum 62 awareness program di pono da bikhe ko itum kacethan pon alam mangela halonon kacethan mane Caribbean Long lo social media pen chenglok non kacethang klong ke re-election alam prak di asei penangan muni tum kabisas tum da dolo kabisas tum da dolo ke theklong ke theklong ni tum da lang kosi la kachini ne langa tum phanan kapchini je phan re-election puthak doi ma bema la so puthak ke thani phan sila pen konada lo pen si la re-election pe doji ma la bangso puthak rat pen kacethan chimumi phan si tum pini dak mati khola lo mang lo pen chethan chimum lo ke dam tang re-election tu nai bu bangke MAC election aprang 2022 Christmas aprang se December je close ni tum APHLC Central Committee tum sar jai ka thar pen chenglok ni tum Guwahati High Court long dam pen tum case pidam lo pen hala dak signatory mata case ki pilong number 1 ke tum sar jai ka thar lo president lo number hini lo mang ni men se do aporsi nili pini dake manang ko te bangke nili methang mase signatory lo nili methang mase case ki pilong do no posi arada phana bangke kalanga hok kalang ma kalima bangke thanang ko lo rasini tum case ki pidam allo setame pini rathan paklang lo Guwahati High Court pen lo case number PIL 15 2022 la hello adak amen alis kado ko do lo amen do dak nangi pino na to kape organization men ta long so to la hello lasi Guwahati High Court long non case sulibom lang laso case sulibom mahut ni tum video kado eta footage kado paklang kle posi penangan BJP atum Congress atum la pen hala non BJP spokesperson ki mila la Daniel Teron ACC ke chikrong ba la nije thap ni pro lo social media lo top lo je APHLC atum
re-election cobai det kolam la sopot la si re-election alam la ke cobai be la pen ke ang thek ke dam tang tari ingko ra sirkat thek long dak lo ke social media long kado ini tuma 40 release lo re-election donai ma be ma re-election pha case thurma thurte ma ke rat thek long dak lo non ke aposi ni tumi PHLC bang cobai be la pen ke nil tum la sot case kang thur long ta nil tum me thanga ja kong kali personally tum PHLC leader to majakong chot kali rata tum nil tum hanang ke rap cheto dun poisa sikai si hin yalang tum ang ibu proven alan tum kachong data tangka ni tum hanang pidun si lakapang room pen sini tum case ki pidam hate ai porno asila so case ki pidam na ko thebang hello Karbiang Long Autonomous Council ke 60 area binak posi Assam government atum State Election Commission atum la dang chi yok donone jong si election padoi pulotang te dak Karbiang Long Autonomous Council tum election cell si salam si dak menas election chi padonangi lapen ke labang so election ke 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 sub paragraph 7 5 6 la so teng men sila dak election padonangi an lo pulotang te election thurnang ne commercial vote jolong le la voter list ki misalam pensi la election padonai non ke panchayat aron teng si election padonai Tante non malam sopor aphan dihinamo Parman Viritamo ington iksinang. Admission open for 2023 to 2024. Huda Group of Institutions and School of Pharmaceutical Science and Technology, approved by Pharmacy Council of India, New Delhi and affiliated to SSUHS, Guwahati, Assam. Courses offered B Pharm 4 years and D Pharm 2 years. Huda Group of Institutions, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam, and School of Pharmaceutical Science and Technology, Kanuamari, Samaguri, Nagaon, Assam. Hostel facilities available for both boys and girls. For admission fees and further details, contact 8638215038 and 910-1154-640 for more queries given on the screen. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nang litum electronic ahormu ke namji aphan tangka kadure do ikma jong si do pulote Citel Electronic Bokolia long humri dam iknon Ladakh nang litum Bajaj Finance pen monthly EMI 0 down payment 0% interest pen smart TV inverter washing machine fridge pen chenglok hemalong kinang sot ahormu ale chuendun ikha Lasi pader de pin pen humri dam iknon Citel Electronic Bokoliano. Am so se ang tonalam katini thure thojia phan la aber kipia number along humri dam iknon. Dihena mo pit puthot birta long wang tweak long. Dongmukak Press Club lapen Dongmuka Municipal Board atom chilang pet pen vosik ni phai pho arni World Environment Day talondu. Beat plastic pollution pot hi pien ponsi Dongmuka rong supia longta Dongmuka Press Club lapen Dongmuka Municipal Board atom chilang pet pen thengpi aklim ke aja megdeng ponsi World Environment Day talondu. Dongmuka Municipal Board angkang National Highway Rimalom rong phokep societ heng piaklim ke asai dengpon. Theng pia rong pen mesen atomon ke longa pothak lapen plastic and pen kaphere meme pen kachipa jok japhan theng pia phan inghonang ji palam he hui meya long than pon. Laswaje Megalong Dongmuka Municipal Board Chairman Prahalad Timung, Vice Chairperson Rebecca NTP, Ward Commissioner Sarlongki Tiso, Ward Commissioner Sintu Chanda, Dongmuka Press Club Ameipu, Khor Sing Rong Pharatom Pen Danglok, Dongmuka Municipal Board along Asai Kyatum Lapen, Dongmuka Press Club Klembang Phuatum Chetongdu. Anparata labang swasai along Dongmuka Labours Union atumta Chirap Chitudunsi, Mesen Pen Jamek Pachunpong. Environment Day, আমরা beat plastic pollution laso kutha kala. Kini nilitun Dongmuka Municipal Board anparta Dongmuka Press Club atumpen jointly lasip
hip la solong pati tondul si wall environment ating pensi nili tumta jointly pensi pini la so ting pierong ki e ponlo la soki e pona logot ili tum logot ta jointly ago logot ako ili tum long dong muka e pon bangke la kosol ma doboka route sensibiar school thengno adung olong pesin tu ipon lo ke pon bangke pini rong pocket ke pon song pon lo la se solo gota la si e ke bom lo wang bom na mo e bom lo batai sami kene hor ko kitlong de ingpi rong bang la si pini bangke nili tum press atum pen singwai si municipal ko lambo ko singwai si nili tum ko net tapi pon ang net pon pi pulote ingpi rong kereng bang apai bang kom tiklong o pusi singwai pensi la si net ta logai pon tu dalo environment day ke talon pon oke dokmuka fresh club lapen dokmuka municipality board lah ini pecira pon pensi pini nitum dak talon pon lo laso ke talon pon bangke lalo kadu ke bearat tumhan isi kerok tok pen ke pacini pon laso putha kalong si litum wall pini wall environment day bangke litum athimang bong sipuri lo la bangke nitum thengpiarong ke lasi kadu ke pini thengpiarong nitum ipon lo so thengpiarong ke pen dia lah kali di lo te chok lo la sonta kali kadu ko yang ke pacerok tok ye bangke lalo ki pen ke pareng pon pen lo so thengpiarong abin pen cenglok kadu ka wel hai puri bek ke pami pon dia nanti Denarong Sport Association hin pen patri piponsi ningkan phokep arta ke pleng aningkan pacheton dunsi Inter Club Football League qualifying match wo signified trok arni Denarong pathua klamalong ke chengsi arni kapetopona birta pherangke Rajiv Bepen birta napale Denarong Sport Association arta ningkan phokep ke chok katalon ponjia phanpura Denarong pathua klam Bharat pathua klam lapen Sildharampur pathua klamalongsi padoponpo Kecheng siarani Denarong pathua klamalong kapedoponalong Phuchim FC lapen Longbui FC atumang bongsi pathupon Kapathu kethek muchorajok Longbui FC atum Phuchim FC atumaphan bol pum thom thapen kapathu chepahaipo Kecheng si kapathu ponalong Kasa Joint Secretary Bor Singkro DSA President Dharam Singh Kro, Secretary Dharam Singh Ingti Lapen, Denarong Lems Secretary Bikram Kelingatum Chetongdun. Apransi pini nilitum Denarong Sport Association pen aningkan wangason Inter Club League mate Denarong Sport Association angkar lo ke doana club apa Inter Club League kipi pon pini kiteng sila puson lo kita menilitum penenga bangke isi arona bang nilitum kelar pondo ate penenga bangke nilitum Denarong Sport Association bang 1973 aningkan amhang thek peneng 2023 ana bang ningkan pocket kile lasila ningkan pocket kile along nilitum Golden Jubilee mate Sertalin aningkan nilitum ke talon ponji aphan nilitum Denarong Sport Association pen Denarong kan ke do ana club thongkep rat trok do asla thongkep rat trok bangsoa club atum han nilitum Golden Jubilee mate along ke talon ponji aphan mesena club ilitum Denarong football ke kelang kaching hon akorte tumhan peneng sitame mesena tim ke pathek ponlong je mate uwe kimi tumhan anso se angsong along papatu gun dia pan nilitum ke chengsi bangke pulling feng match si bipon bangso amet salong nilitum Denarong Sport Association angkar lo bangke nilitum kadok kowe timing koi pathupon po bangso ke pathupon long nilitum ke long wet ake pathu aklamong le pathupon kali nilitum long thom ke pathu long klam si thakpon lo lasi pini ke pathupon la Denarong Sport Association ke pathu aklamang ke cluster number 1 lada bangke nilitum team truck si pathupon po pini pen ke cheng pen la team truck siana ma jujetik ja pathupon po son thak thak si pena bangke Bharat ke pathu aklamate Bharat playground along sitami team truck si pathupon po
lapen Sirdhompur ke pathua klamlong sitame hada sitai klasar ke thom lo hada sitame tim trok sian pathu ponte lasila tim trok lasi la klasar ke thom ke pathu pon pen nilitum a klasar 10 pen la ke hai tum phan timni an bang ni tu selection pon po lai prang ke bang ni tum golden jobli ke talon pon long bang ke chuneng semi final timni pathu pon ke rem pon lapen final ke le dum timni tu bang ke direct khala ho bang ke league si pathu pon lapen la non ke pathu bam qualifying match ke hai atim tum sitame la tum ben si pati pon si golden jobli bang ke ni tum talon pon posinal tum media no sitame pathu pon la ke cheng si qualifying match long bang ke Longboy FC lapen kuchim FC yang mau si pathu pon bangso ke pathu pon long bang Longboy FC ke thek munaka jonya lang litung gold home pensi high pon lapen pini bangso ke pathu long referee mate kang sai pon tum sitame ing samjin pen football alo ateng pen sing sai pon si ke pathu pajut pon aro ti aluhi ni litum ke sofa pon la qualifying match ke cheng si long Karbanglo Inspiration Kasa Joint Secretary Akhai Bor Singkro Lapen Ilitum Denarong Lens a Secretary Bikrom Killing Lapen Nilitum Dak Denarong BDP Mohila a President Akhai P Kalirong PP Lapen Lem Salong ke Klema Bang P Mate a members alang Lig Indira Group P Akhai Lapen Nilitum dak ado abe DSA long ke klema bang phito mam sitani pini ke chengsi so ke pathu along na chetong dun lapen samjin pen alang tum jakong horang nang pidun atin tum dena sports tum bhanala tum suri cardom PC ilam ke pathu tangte pinia birda bangla ponsi kangtoniklom kadu kaveta dumi thakme korwang thu